أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، والصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا جو إنسان قالكي قيمة لينا، إنسان شرف لينا، إنسان لائق حرمتنا، أمي بحثاوي بكن. خدا عز وجل د سورة تين دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خدا عز وجل دبيجي دبي ما إنسان دا أن صورت خوشك دا ما چكريا. حقيقة وقت قمهود ميزيني دنابا مخلوقات دا أن مخلوقات خوشك، أن مخلوقات لبهاتي إنسانا، يعني إنسانك جوهر البرعيني الخميزيني وبيجي خوزيكا از نهالو هاتبا ما تشكرين بباشقا شكلك دي از هاتما تشكرين إنسانك ولو تنيا. إنسانك جو بيجي خوزيكا جعبه من نل فربانا لباشقا جهكي ديبانا، يان گوهي من نل جهه خوبانا لباشقا جهكي ديبانا، يان دبي من نل فربانا لباشقا جهكي ديبانا، يان مثلا بيجن بپوزي من پشتا سري مبانا، جعبه من لسر سري مبانا، إنسانكي ولو نينا. چونكو تچاوا دشنجه بكي ببلا ام بيجن گوهي من نل فربانا الجهكي ديبانا ينخوشك بي. دمكي خدا عز وجل انسان د ان صورت خوشک د چکریا او خدا وهاج جمره گوتیا ما انسان د ان صورت خوشک د چکریا هستاتیا گو خدا به یہ گلک خوشک بی. چونکو خدا انسان چکریا مادم کی گو خدا انسان چکریا لاخو بیکیمایی چکریا قصور ته د نهشتیا. قالي مسلمانا خدا عز وجل إنسان دا أن صورته خوشك دا چكريا وقدر قيمت جداية إنساني. خدا عز وجل قوتيا ولقد كرمنا بني آدم، قوتيا ما قدر قيمت داية إنساني، ما شرف داية إنساني، ما إنسان هم دبريدا هم دبحريدا أم دكنقو إشخورة دچنوتين. إنسان لسر بريجي دچن، لسر عرضي دچن، إنسان لسر بحريجي دچن، إنسان ده هواي رجي دچن. يعني خدا عز وجل إنسان ده صورتك خوشك ده چكريا وخدا عز وجل قدر و قيمت و شرف ده إنساني. خدا عز وجل أوان مخلوقات دي مسخر کرنا، يعني کرنا بن أمر إنساني ده. مثلا انسان حیوان خوی دکی وقتی کیفا انسانی تی و حیوانش خورد گرینی گوشتی وید خوی، حتی گو او حیوان الجمع شیری و حیوان دخوی. هنک حیوان هنا بی خزمتا خود کی، هنک حیوان هنا لوا سوار دبی دچه مقصده خوا. وکی دی ام بیجن عربه درکتنن هال عربه سوار دبن، طيارة دركتنا الطيارة سوار دبن، لأوشاقا سوار دبن. أفان حمون نعمتا خدا عز وجل ج إنساني را مسخر کرنا جبوچ جبونا گو خدا قدر و قيمت داي إنساني. قالي مسلمانا لغوري دين مي إسلامي إنسان وقتي گو الحياة نجي بقيمة، وقتی گو وفات دکن جی بقیمت. مثلا
وقتی گو انسان جنوکا تی دنیای انسان تی ششتن تی دناوا جلادا تی پیچاندن و لسر دستا تی هلگرتن دگوهی وادا آزان و قامت تخوینن و انسان بهاتنا وا کیف خوش دبن يعني وقتی گو انسان نوت دنیای بقیمته قدر و قیمت جیره هیا هموی انسانی دشون وکا گوند بین مثلا زاروکا گو نوت دنیای وی زاروکا دشون و دناف جلک دجید پیچن و لسر دسته خوشی ددن ملی خواه و دگوهی وی دا آزان و قامت تخوینن و بهاتنا وی کیف خوش دبن گلی مسلمانا عینی ولو وقتی گو انسان وفات کر دیسی او انسان تی ششتن تی کفن کرن و تی لسر دستا تی بلند کرن مهو لسر دستی خواه وی دهلگری و دبی حتا ناوا مزلا و دعا جیرت خوینن صلاة جیرت خوینن و جیره دعات کن يعني إنسان وقتی گو الحياة جي بقيمته وقتی گو وفات جي كير بقيمته قالي مسلمانا لقوري ديني مي إسلامي مرن نتنبونا بلكي مرن أو قبرا قمهود كفيدا پنجركا دريكيا ج آخرتي را قوية چه آخرتي يگه حضورا خدا يگه دوست و احباب خواه يعني مرن نتنبونا بلكي مرن گهشتنا دوست و اقربايا مرن چوندنا ببال جنت ويا ببال رحمة خدا ويا جبر ويا كي انسان وقتی قد مري مهو قيمت ديدا مهو انساني دشوي مهو كفن دكي مهو ديني سر ملي خواه و دبي مزل مهو دبي ناف زيارتي تربيت كولي مهو يتخي تربيدا جبونا قو حيوان زراري ندن بدنا بي إنساني أما باشقا مخلوقات دي حيوان دي مثلا بيجن بازك قو بمري مهو تشتكي مهو وي بازيد بيتا بيجي سر چوبلكي جبونا قو حيوان ورن وي بخون كس وانا شيري دمكي دناوا عالم دا إنسان بقيمته قالي مسلمانا إنسانكي قو وفات كر لقار شيوا هنك قورفي مهو هنا ما قو إنسان بقيمته إنسانكي وفات كر أفاني قو لحياتنا لقار شي في قو مري هنك صورم لكي وهنا هنك وظيفة واي ماي هنا وظيفة بيشي مهوي إنساني بشوي مهو كفن بكي مهو لسر الميش بكي ومهوي ببي دفن بكي قالي مسلمانا هنك آداب جنازة جهنا مثلا جهه جنازه لچه بو گرک مهو آلقشا وانکی یانجی جهه یل سر جنازه لمیش بکن مریل ویده چه بو اید یه سر لمیش بکن بچلنگا بچیچک آوام مهو سوسلمیش نکی جهه ام بیجن آزان جنازه چه بو مهو المزیک و شرقی آوات چتی ولو نبیجی اف تشتي حالو گو چه ببنجي نل گوري اسلامينا جنازه وقتی گو چه بولگوري اسلامي مهو دعا بكي و بطرس بخشوع مهوي جنازي دفن بكي قالي مسلمانا وقتی گو جنازه چه بو مگوراوه خواه القارشي جنازه کرن ايدي اهل جنازه جي هنك گوراوه مهو القارشي وهنا یک جه مهو تعزیه وا بکی لی بلی تعزیه گلک جه سی روژا زیده تر دوام نکی یاد دوا
مهو أهل ميت نئخي طنقايي دا مهو نئخي مصرف دا بخوارنا لجم مالا أهل ميت بلكي أقربائي و جيراني قرك خوارني حاضر بكن و ببنا أهل ميت را چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گو کوری آپیوی حضرت جعفر ده حربا موتای دا شهید بو پیغمبر پیحسها اصحابیا را گو اهل جعفر را خوارنه حاضر بکن نگو بلا مالا جعفر خوارنه چه بکن و بدنوانه تعذیبان بلکی گوتا یه جیرانی وی گوون خوارنه حاضر بکن و بدنا اهل جعفر چونکو وقتی گو انسان مریه کی واچه بو ذاتن غمگینه ذاتن دلیوی ایشان دیا دلی شکستیا به حاضر کرنا خوارنه مهوا بهتر نه خیطانگاهی ده مثلا نها حال حاضر دوی مملکت مدا ولو چه بو مریه یکی چه دبو وقتی گو مریه و چه دبو هم مریه خو نوشارتن وقتی گو خبردان جواره هات گو و ام بیجن حکا گو باوی تا وفات کریه حکا گو آپی تا وفات کریه حکا گو برای تا یعنی گو فردکیج آیله تا وفات کریه خبر جواره دچو اوانا جی لحبدود گهانه هف دگوتن که ام خوارنه حاضر بکن چونکو مهوانه می ورن تعذیبانه می ورن جبونا گو ام نهت کن خوته خسنا بن بارکی گراندا وش فهتیا جی نکاری بون گو حاضر جی نکن گلک انسانا جی اهل ميت جی گازن دکرن مثلا دگوتن ام چون تازیه فلان کس خوارنا وا هندک بو یان جی ام چون تازیه وا ام بیجن خوارنکا نخوش چه کربون گوشت چه نکربون یان گوشت مریشکا چه کربون یعنی هنکا ولوجی محقق چه دبون جبر ویکی لگوری اسلامی تازی سه روژن جی سه روژا بهتر گرک مهو تازی دوام نکی انسان جی نگو یکی گو ام بیجن پی نحسها بی گرک نه به اصرار جی جبونا گو تعزیه دوام بکی زیده سه روژا گلی مسلمانا وقتی گو جنازه که چه بوجی گرک مهو نه ام بیجن وکا جانا گو چه دبی جنازه چه دبی حکت آپارتمانی دا حکت سوقاقی دا هنک جه دعوت دوام تکن کیلکاوی آپارتمانا کیلکی مریه وا چه بوا او جی لقارشی وا لنیزی وا دعوت اتکی بچالگی و بساس گلی مسلمانا گرک نولو بی یعنی مسلمان گرک درد مسلمانی شخور بکی درد قحرا مسلمانی شخور بکی قحر یعنی گرک مهو نا ام بیجن دبی هیا من سری مج فلان چتی نایشی ما مریه منا اوی ناس ناکم نج گنده منا نج عشیران منا مریه سری خو پی نیشینی اف جی تشتکی غلطه گلی مسلمانا لسر ترباجی لسر مزلاجی الجم جنازه جی گرک مهو tartışmış نبی یعنی تشتی گو نل گوری اسلامنا گرک مهو نکی گرک دواملی مرن البیرا مهو بی اما مالسف او تشتی گو طعما لذتا وندا دکی ما او تشت جبیر کریا اموی تشتی ناین نبیرا خو او تشت چیا گو مرن هیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا اذکروا هازم اللذات گوتیا البیرا خو بینن او تشتی گو لذتا دبی لذتا یوق دکی گو مرنا یعنی گرک مرنا البیرا مهو بی اب انسانی گو ایرو مر و مهو راشتی دا بلا سر مزر مهو اخستن نوا تربی دا گرک مهو شخور تفکر بکی
و ایرو اب انسان ناس مبر دفن کر صبا دورا مجیئی اجی روژه که وکا وی انسانی ازی بمرم جوی حیاتی ازی هرم ازی بکم بنی وی آخیده گرک ولو البیرام هو بی الگوری وی مهو حرکت بکی گلی مسلمانا یک گورا بدی گرک دپای مریارا مهو بقنجی خبر بدی دپای مریارا مهو بنباشی خبر ندی لیبلی بری مهو بمریجی گرک مهو قنجیه کربی گو خلق دپای مهو را بباشی بحثا مهو بکن گرک هیا مهو جویجی هبی يعني إنسانك يقومر يام هو بقنجي بحسي بكي يانجم هو بحساوي إنساني نكي وقرك أقربائي بي إنساني مري أولادي بي دوستي بي جيرا دعا بكن جيرا خيرا بكن جبونا قو دفترا عملي بي إنساني قبحات نبي يا مهم جي قوم هوش خورا خير نولو بكي قو دفترا مهو قبحات نبي پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا وقتی گو انسان مر دفتر عملی وی تیگرتن جغینی سیتشتا یک جی صدقه جاریه خیره دوامیه او خیره گود هرکی او خیره گود دوام دکی مثلا اورنک جامیک آوا کریا حتی دوی جامیه دا عبادت خدا وره کرن خیرش بی انسانی رد دچی یان جی کپریک چه کریا حتی گل سروی کپری انسان بمشن جی منفعات ببینن خیر جوی انسانی مریره دچی یان جی کهنیک چه کریا چالک چه کریا حتی گو جوی بیره جوی کهنیه جوی چاله وری منفعات کرن انسان جی آوه بخون حیوان خوب آو بدن خیر جوی انسان گو او کهنی او چال او بیر چه کری خیر جیره دچی یان جی ری چه کریا حتی گو انسان دویره را بمشن احتیاجی خو پیک بینن دویره را خیر جوی انسانی را دچی یعنی گرک مهو اثر نا چه که گو مهو مرجی او اثر مهو خیراج مهو ریاز بکن و دپای مهو رجی اقربای مهو گرک اثر نا جمهور چه کن گو خیر جمهور دوام بکن یک جه مگو صدقه جاریه یاد دوا علم منفعت لی مهوت پیخورا علمکی گو منفعت جه وره دیتن مهوت پیخورا بهلی یا سسیا اولادنا صالح اولادنا قنج دریا خدا دا لگوری امر خدا لگوری سنتا پیغمبر خدا گو مهوت پیخورا هشتبن او اولاد گو جمهور دعا بکن دفتر عمل مهو قبحت نابی گرک مهو دیقاتا و هر سیکا جی بکی هی مهوی ساق صدقات جاریش خوره بکی علم منفعت لید پای خوره بهلی د پای خوره اولادنا صالح بهلی جبونا گو پشتی مهو مرجی دفتر عمل مهو قط نبی گلی مسلمانا وظیفه انسان ساق جی گرک مریه خوا جبیر نکن هم جواره دعا بکن هم جیل گوری امکان خوا خیر و خیراتا جمریه خوره بکن جبر وی که گلک جارا وقتی گو انسان خیرات دکن گو دیو باوی و وفات کرنا بیجن برا اف صدقه خیرات دیو باویم بی یعنی تشتنا جامیه چیت کن ببلا خیرات دیو باویم بی خوارن دن فقیرات ببلا خیرات دیو باویم بی او جبو وی جبونا گو دفتر دیو باوی وادا او خیر ورنیاس کرن قال مسلمانا خدا عز وجل د سورة انعام آية صد شست دوا دا وها قوتيا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ببيجا محمد محقق لميجا من تمام عبادتي من ساغبونا من و مرنا من شخداريا
او خدای گو رب عالمیا تربیه کروغ عالمیا ادارجی عالمیا گلی مسلمان عالم کیا جغینی خدا پیوا جهر تشتیرتی گوتن عالم دبیجن 11,000 عالم هیا انسان عالمك جن عالمك ملائكة عالمك حيوان عالمك ورحاصل 11,000 عالم هيا يعني جغيني خدا بيفا جوان مخلوقات دي تفكرا تيغوتن عالم هدي قالي مسلمانا لميجا قو أمدكنجي عبادتي قو أمدكن وكا روجي وكا زكاتي وكا حجي يعني فان قنجي دي سنتي قو أمدكن وساغبونا ما ومرنا ما شخداره يعني ام عبد خدانا او خداي قو رب عالميا ادارجي وتربية كروغي عالميا قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي وها قوتيا من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض پیغمبر خدا پیغمبر رحمتی پیغمبر امتی حضرت محمد مصطفى صلاة السلام خدا لسربن وها قوتيا او كسي قواد در حق ويدا بقنجي بحث كر وشهدبونا قنجي جير دا جنت جيرا واجب دبي او كسي قواد در حق ويدا نباشي قوت وبخرابي بحثاوي كر جهنما جيرا واجب دبي چما چونكو ون شاهد خدانا دعرده دا يعني ون شاهد خدانا دعرده دا ون شكيرا چه شهدبوني بدن خدا عز وجل شهدبونا وقبول دكي ون شهدبونا قنجي بدن يوي انساني قنج ياسكي بي جنتي ون شهدبونا نباشي بدن يه وي انسان يه مستحقي آگر ببي ادي قالي مسلمانا جبونا قو انسان شهدبونا قنجي جمهورة بدن قرك مهو هنك تشت قربن اخلاقي مهوي خوش بي قرك عملي مهوي صالح بي قرك مهو امر خدا بجه آني بي خوش حرامية دور قرت بي حتى قو انسان شهدبونا خيريج مهورة بدن چونکو انسانکی باش بی تکس بحثاوی بنباشی ناکی انسانکی د امر خدا دبی ش خدا را باش بی خلق جی یه شهدبونا خیره جردن حقیقتا ودیتیا وقتی انسان دمری گوی باش بی جامر دبیجن بی رحمه خودی لی بی والله انسانکی قنج بو دلی کسی ندهشت اخلاقی وی خوش بو جيراني خوري قنج بو جگوندي خوري قنج بو يعني بقنجي بحساوي انساني تكن اي وقتي قو بقنجي بحساوي انساني وري كرن او انسان جنت جير واجب دبي اما انسانكي قو نباش بي قنجي نكريا اخلاقي وي نخوشا جيراني خوري نباشا امر خدا بجهنانيا خوش حرامية دور نقرتيا يعني انسان قو بيجن اي باشا جي نجد لي صافي بيجن وقالك جي نابيجن جي ده حسين تي تشاوا وقتي قو مريا دفن دكن دبيجن خديج ورازي بحقيق ولي حلال بكن انسان جي دبيجن خوش حلال بي يعني حقيقة او انسان وقتي قو دساغبونا خدا ايد امري خدا دبي انسان بجدلي صافي دبيجن خوش حلال بي حقي ملي حلال بي والله انسانك قنجبو خدي عفو بكي خدي بيخي جنتي دا خدي بكي جيراني پیغمبر جير دعات كن شهدبونا قنجي جير ددن اما او انساني قو مر قو نباش بي وقتي قد بي حقي خولي حلال بكن هكا چندكا قو حلال بي هنك جي دنگي خوناكن انسانكي قو دلي واهشت بي
ئینسانێکی گۆ مالێ وا خوار بێ ئینسانێکی گۆ زڵم وا کرد بێ ئەv ئینسان یان یê çilo lê helal bike êdî gelê misilmana berî got miho werê wê sewiyê berî miho werê wê dereca got xelk yan bi qencî yan bi xirabî behsa miho bikin gerek miho duzenek dabê xwe miho ji xwe re tewbe kirbê xwe ê xist bê riya Xuda û riya Pêxemberê Xuda da ji bona got piştî got miho mir miho bêçare bû wêdî însan got yê şehdebûnê ji miho re bidin ji bona got şehdebûna qenciyê ji miho re bidin gelê misilmana ama tewsiya İslamê gerek miho behsa miriya bi qencî bike başqa jî miho behsa wan neke çunku însanekî got mir ew bi wê gotina got miho jê re dibêje madî olarak yan jî pê fihêt nake û pê nahsihê jî ama yê mana got zarokê wî ne eqrebayî wî ne pê tê şeh însanek miriya îdilav tirbê de ya û tu werê ji pêr zarokê wî vetibê wela bavê we netibû dibêje vê wela însanekî pîs bû însanekî halû bû ev zarokiyê pê ê şehin ji ber wê yekê got miho behsa miriya kir miho bi qencî behsa wa bike gelê misilmana heqîqeten weka Pêxember aleyhissalatu vesselam gotî însan got mir yan ew ji xelkê xilas dibe yan xelk jê xilas dibe yanî însanekî got mir ji vê tengayiya dunyayê ji vê teaba dunyayê eger got î qenc bê ew xilas dibe ama însanekî got nê baş bê wextê got mir gundiyê wî cîranê wî eqrebayê wî jê xilas dibin êdî gelê misilmana miho ji xwe re tewbe bike poşman bibe xwe bêxê emrê Xuda da li gorî qanûna Xuda Qur'anê herê li gorî sunneta riya Pêxemberê Xuda Hezretî Muhammed Mustafa herê ew riya got dibe riya rast miho di wê rê re herê înşaallah di pey miho re jî însanê got mana got hatine ser tirba miho li pey cenazê miho hatin yê şehdebûna qenciyê ji miho re bidin bi şehdebûna waya got qencî miho jî yê cennetê heq bike çunku dibe lîsanul xelqî qalemul xalqî zimanê xelqê qalema Xuda ye yanî bi kê re çi şehdebûnê bidin wilo tê qebûl kirin êdî miho emelekî bike got xelk şehdebûna qenc ji miho re bidin Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike Xuda Azze ve Cella dînê me û dunya me tev de xweş bike me ji ezabê êgir muhafaza bike Xuda Azze ve Cella me û zuriyeta me bigerîne ji wanê got limêj dikin û li ser limêja xwe dewam dikin Xuda Azze ve Cella duayê me qebûl bike Xuda Azze ve Cella me û dêwbavê me efû bike Xuda Azze ve Cella wî ezabê got ji Xuda pêve nikarî rake wî ezabî ji ser me rake Xuda Azze ve Cella ehlê me malê me memleketê me ji temamê afat û nexweşî û bela muhafaza bike xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin